A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua saudaraku pendukung channel saya dimanapun berada. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah tanpa batas. Dan saya kan sudah janji kepada semua saudaraku. Jadi saya pernah kasih tahu siapapun saudara saya yang ingin mendengarkan ceritanya anak Loloy, dan ternyata banyak saudara saya yang ingin mendengarkan ceritanya. Dan sekarang saya akan ceritakan semua saudaraku. Oke, silakan saudaraku didengar dan dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli alaihi Muhammad wa ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita mulai di pamulani rekeng bicarana anak Loloy. Bismillahirrahmanirrahim. Sininna papoje napunai puangallahu ta'ala. Puan nasininna alange. Puang jelo kengi lauri gau patujue. Maparing ngarang lauri gau pasalai. Usabi majepu de puang resom patongang. Sengadina puangallahu ta'ala. Usabi toi majepu Nabi Muhammad suramatape na puangallahu ta'ala. Nakamase lauri atana andrenge sabakna kue topa atana ya matape. Ya nae panesangi bicara anak Loloy riwat tunna melo mesu pole riba buani dona. Makadai puangallahu ta'ala rimalekai Jibril. Oh Jibrilu, suri anak Loloy mesu. Makadai Jibrilu suno naloran no puangallahu ta'ala mesu. Makadai anak Loloy deu umelok mesurangi narekode kuisengi wasorangi. Jaro papa balina anak Loloy. Maka dai puangallahu ta'ala asuno wareko sipa. Maka dai anak Loloy kegai sipa melok muareng ngapuang. Maka dai puangallahu ta'ala sipa engkaku upancaji ko tubuh. Sipa warakeku upancaji ko hati. Sipa arajaku upancaji ko nyawa. Sipa tuoku upancaji ko rahasia. Mako niro apa sipa narengi puangallahu ta'ala. Maka dai anak Loloy de umelok mesurengi nareko yamitu. Maka dai puangallahu ta'ala magi mutea mesurangi anak Lolo. Maka dai anak Loloy ya rosabak na utea apa anuri parapemi. Nareko mualani matu parapemu magana iya. Maka dai puangallahu ta'ala tongeng itu Adam anak Lolo. Jadi depan elok
mesurangi anak loloy. Maka dasi Allahu Ta'ala tongetu adamu anak lolo. Maka dai Allahu Ta'ala asuno wareko tajang. Maka dai anak loloy tajang aga melok muareng puang. Maka dai Allahu Ta'ala nareko angka tajang mesu poleri posimu tetomak batak kaluku sitaru langi pitu susunge natana pitu lapie ngitani alemu mapake mapute rilalen natajange mapake makudara mangolli lise natajange ya nato. Maka de anak loloe de umelok mesurangi puang. Maka de Allahu Ta'ala magi mutea anak lolo. Maka de anak loloe yara utea nasaba nawindru bilisi. Maka de Allahu Ta'ala magi misengi nawindru bilisi. Maka de anak loloe dua nawindru bilisi ya narituri puadae si bawah naita mata kasara. Dua to de nawindru bilisi ya naritu de naripau si bawah de naita mata uruta ya rega mata kasrata. Maka de Allahu Ta'ala tong tu adamu anak lolo. Jadi riwat tunna tak mesu ngita tajang pura sifat cerita Allahu Ta'ala. Maka dari Allahu Ta'ala tong tu adamu anak lolo. Maka dari Allahu Ta'ala asuno wareko tajang. Maka dai sunu reko tamakka dasi Allahu Ta'ala nareko angka tajam maloto mapute maridi makudara ajak sana maceri sangadina angkai pada padamu nareko nabokorino acuino. Maka dai anak loloe de umelok maceri puang. Maka de Allahu Ta'ala magi mutea maceri wih. Maka de anak loloe nareko mako itu adamu puang ajak na usom pagi apa si tengah pada padaku. Jadi saudaraku, cukup sampai di sini dulu karena kalau terlalu panjang susah juga saya mau upload di channel saya. Nanti besok malam lagi saya lanjutkan. Jadi depan elok masuk anak loloe. Jadi sampai di sini dulu saudaraku. Silakan tunggu lanjutannya. Saya akan bikin videonya besok malam lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Bicarana anak loloe riwat tunna melo masu pole ribabuana indona. Oke saudaraku, semoga apa saya sampaikan saudaraku semua bisa memahami untuk belajar di dalam diri kita dengan sejarah anak loloe. Insya Allah besok malam saya akan bikin lagi videonya, karena kalau terlalu panjang
itu diuploadnya saudara membutuhkan masa yang banyak. Jadi cukup sampai di sini dulu. Insya Allah saya akan lanjutkan sampai habis. Oke saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.